Clear tu le ngai thatu ten zawai in chi bai ve kule tu tuma chuan Cristiano Ronaldo an press conference ani na thil rang rang a soite mitam takin an ngai ven sui tak te hi kan soi do nanga tin hei baga hian England le Mexico in khel chungchang thlelet na po kan nei sui don bok ani ole amha sai Cristiano an next match le tura anin bo sai na kalmeka press meeting thil rang rang an zo na a chan na te kan tar lang don ani Cristiano Ronaldo chuan World Cup sang hi somni paruk round of 16 na Spain an ma chon ma lokhian press conference chu anea he huna athil soi poimo zol te chu hengde hi ani a World Cup nung ber tur he World Cup sang hi somni paruk khi Cristiano atan chuan World Cup nung ber ani to tur thu chiang takin a soya chu wangin anom theng bera man adu thu a soibok ani disfrutar al máximo posible, que sea el último mundial, que va a ser mi último mundial, y disfrutar día a día. Ojalá, que no sea mañana mi último. Adu huna zau achol tur thu saibok, in khel achol san hun tur chu, ama thutluk nangei ani tur thu saya. Kema du huna kacholang, nang ni du huna nilavin tiin, janjin bumi te achang let. Tin hebaka hian ama social thin tu te po, chanlet na huna mangle boka. Kumsomli pakhata upa ani to wanga social thin tu te chu changin kumsomni pathum chung chu min social na sakhop thin maya mase omsia omloti in sha thiam tong chu tin anna musi thin tu te chu a chaikol zuibok ani daquele rapaz está à frente dele, aquele rapaz que ele não gosta de mim, quer ver se me faz uma pergunta boa. Então vai. Quem? É aquele que está ali, sim, tu. É ele. Eu sei que ele não gosta de mim. Cristiano, tudo bem? Eu te adoro, prazer falar com você. Queria saber qual é a coisa mais difícil de se jogar uma Copa do Mundo aos 41 anos. Qual é a coisa mais difícil? É falar com vocês, com alguns de vocês. Os que não gostam principalmente. Tu és um deles, que eu sei. Eu fixo bem as caras das pessoas. Eu só basta ver uma vez e já não esqueço mais. Au patto zia chu ama nge po hina poma manlaya achak na le athil ti theinang kha nei to lo ma sela gol ala khung reng thei ti asia chian thu le chu apoimo ber ani thu he press conference a hina soine mimal ain team choi kan angai poimo jok ama nge yin gol a khung lo ani poin a teammate dang ten an khunga Portugal an chak ani phot chuan chu atan chuan thilom tak ani thu Cristiano hina soine he press conference a hian Ronaldo chu a thin rim deuh leka ama du lo ber tu chanjim bumi pakhat ei chu thlang chuakin zona zot turin a chau hialani ole khangte kha press conference na Ronaldo a thil ngai mo sang tin zona sang te a chan dan chungchang ka taran thei chu nia kan sha theu toin karinga Ronaldo hi mi frang tak mai nia adu lo zong le ama deu so na lampang rong kai ni to chuan nataka chang le thin mi ania chuwangin ama lo deu so thin tu le soi che thin tu press mi te tan po phim khorangai view ni na langani ole tuna ve thung chuan England le Mexico in khelzo ta ka thil theng sang te kan bi chiam ve le donani FIFA World Cup sang hi somni paruk round of 16 na England in Mexico chi tu yin an ne nu hian Mexico fans chu anril ru ana hlemaya mase tharum tholovin hoi hom takle in zaton takin England fans te zain an tha jok ane in khel malama ril ru ti boyan tumdan ero hi chu mitam takin an tem thunga in khel ma zan hian Mexico fans te chuan England team thlenna hotel JW Marriott chu rechuakin mutmuan tu that theilo nan ma an lo la ani zanlaya chuan abulloka chuan khuang te kengin tin totorot baka loudspeaker le halpo te hial po halin hotel pona hian beng cheng na satakin an siama hewang hian
dem an hlo hle bok ani ni ma sela van nei thla tak mai Mexico police ta chon lo tangin hotel naya yenga pun khom hi an khap zui boka England squad ta chuan mut an hu that lo pha lem lo ani ma se van nei thla tak mai in hetianga moina sang hi siama sela England squad te hi an mut atui view ni arin oma achan chu Mexico ne na anin khel po khan kan mu thawin karinga an game a that ba ka red ka thial po huma sela ne na an chang the ania chuwangin heng moina sang an siam te hian ati poi chan pa lem lo ti chu chiang takin kan riat ka ring tin hei baka hian Neymara tra chungchang hian khovel ngai ven a hlo le boka achan bernia langchu FIFA World Cup sang hi somni paruk round of 16 a Norway laka Brazil 2-1 in an toma World Cup atangin an tlak pha wangani heti rol hian Neymar chuan Brazil national team atanga achol tur thu apuang hal bok Neymar hi calf injury awangin World Cup group stage matcha a khel lei thelova Brazil coach Carlo Ancelotti chuan knockout round atan a khek te po animana le round of 16 a Brazil hian Norway chu 2-1 in an helo hlau maya Norway tana goal ni khungtu chu Erling Haaland ani Neymar hi bench atanga lu tirania stoppage time a penalty atangin goal khat chu khunga mase atlai to shet ani match atop rol khan kumsom thum palia upa Neymar hi MetLife Stadium chunga atap na sa hlea a teammate ten thamon view mase atap bang thelo ani World Cup choi chak na atop awang le a World Cup na nung ber ani to don awangin atur hle ani match nuwa ka thek top chu ka chove mase tuna chuna top ta tein international football atanga achol tur thu apong zui ngalani Neymar hian kumsang hi som khan esari ma hian Brazil tana a match masabera khela kumsom paruk nuwa hemuna nge hian trap chunga a career ti top alongai ta ni eti lai hian goal somriat khung toin Brazil tana goal khung number ani bok ani Brazil tana goal khung number pol ani bok ani ole khang te kha tunchum video wa World Cup chungchanga new sang kan dalan thei de chuni e